Egameni le-Council of Arts and Culture, ibhodi, baphathi, disebenzi, nawo onke nje ama-artists jikelele eveni, sicela kuthatha leli thuba sifisele iNgonyama Yomhlaba lunolelo ludze, isahlanganisa iminyaka lengamashumi 40 ngiloko isesihlalweni sebukhosi. Siphinde siyidumisele iNgonyama Yomhlaba ukuthi seyifike emashumini lasihlanu nesiphohlongo solo live labusiseka nokuba khona kwayo iNgonyama kulo mhlaba kaNgwane. Umuntu oyothatha leli thuba kubuka ukuthi asingamaswati asidumisi nje kuphela iminyaka le-40, kepha-ke singamaswati sidumisa lele sikubonile kwenteka eveni eminyakeni lengamashumi 40. Mhlambe thina sibaka Arts and Culture lesicela nje noma-ke lesifise ukudumisa kakhulu ligalelo imbuke yemihlaba leyidlalile kwenta ukuthi emakhono nemasiko eveni abe kuleli zinga lela kulo lamuhla. Kwekucala umuntu uyanaka lokho ukuthi mhlambe nawubuka emuva emlandweni indlovukazi laboTsibeni kwaba ngiyo leli hlahlandlela kokuthi live alibe nabantu labafundzile kuze ukuthi ukuhlakanipha kwelive kutawuncika kakhulu ukuthi tifundo talo time kanjani lokufundwa kwesikolweni nemaswati onke agcine kufundza tokhona kuhlakanipha. Sithi-ke siyakudumisa lokho ngoba silala sikhona khona nje le ndzaba yaqala lapho ukuthi emaswati kuze ukuthi atawuhlakanipha kuyamela ukuthi emaswati engce esikolweni. Sikushido-ke lokho siyibonile imbuke yemihlaba umuntu nangabuka emuva njengoba bengishido ukuthi soyabona takhiwo etabe setiyakhiwa kuleyo minyaka mhlambe takhiwa indlovukazi laboTsibeni kuze ukuthi emaswati onke eveni akhona ukufunda. La sikhona khona-ke nakhona uyabona ukuthi imbuke yemihlaba kude la-ke la singathi khona kube sekuyema-ke la mhlambe thina la besikhona mhlambe lekubo-1986 uyawukhumbula ukuthi noma ngawuteka indzaba yetikolo atikhona tikolo letikhona nyalo lebetingekho ngaleso sikhathi, kepha vele netindzawo tekufundzela tinyenti lesetibe khona eveni lokukhomba kona ukuthi live naliyohlakanipha kuyawumela ukuthi tifundo temakhono nemasiko yelive angene etikolweni afunde. Siyibonile sayiva futhi iNgonyama iteka indzaba yokuthi imasiko phela siwashicilele etikolweni kuze ukuthi bantwana bemaswati bakhone kwafundza emasiko etincwadzini tabo nasemaklasini abo. Kukhona lesi sikubona lesekwenteka nakulesithi ngama-culture days njengoba sabalele nje. So yabona ukuthi engcenye vele kude esikolwa noma-ke indzawo la kufundza khona tifundo letiphakeme la khona bangaligubhile ilanga lemakhono nemasiko. Lokushona ukuthi ubona le njabulo nawufika letikolweni ubuke le njabulo nawufika kule miti yetifundo letiphakeme kokuthi mayevele emaswati mhlambe la sikhona khona ngasikho ebe mhlambe letifundo letitemasiko atikashicilelwa tafundziswa vele etikolweni. Sesibonile phindze indzaba yetifundo temakhono i-expressive art sibonile ingena etikolweni iyafundwa vele njengesifundo ngoba utawunaka ukuthi nawuteka tindzaba temsebenti kulamalanga uyawa ukayiteki kahle indzaba yokuthi mhlambe vele umkhakha lo senayo lemsebenti nebunyenti bayo ngilaba bemakhono kungaba behlabeleli abangilabadwebako kungaba bemafilimu. Uyabona ukuthi vele lokhu labakwentako laba bebunene bayakhona ukuziphilisa. Ngibo lokhu kwenza ukuthi nasithi siyembela sontweni nje bacashiwe incumbi yabo bayahamba bayosijabulisa emcimbini lethe chithisaka eveni.
Mhlambe vele sesibuya nasemasikweni siwahlanganisa nalamakhono. Nasibuka emuva umuntu ukhule ati ukuthi na uhlabela ngeSiswati akukhonakali. Kepha-ke kule minyaka lena lesendlule kuyo siyayikhumbula imbuko yemhlaba kulomunye umnyaka yake yasihola phambili ngengoma lethi siyabonga Jesu umusa longaka. Lokusho ukuthi wekunene bekalayele eMaswati ukuthi vele siswati ungakhona kuhlabela ngaso. Kuthi nakusuka-ke lapho sesiyawabona eMaswati ayavela ngebunyenti bawo. Mhlambe sinama-artist lesingawakhomba nyaloko ukuthi ebakathatha ingoma ahlabela ngeSiswati mhlambe ngakadiwa emhlabeni. Sikubonile futhi letinye ingoma temabutho ngoba ithi ingonyama nayivula iphalamende lonyaka naseminyakeni nje bekuveta lokuthi phela sithatheni lamasiko ethu siwahlanganise mhlambe netindzawo temidlalo wemoya, tindzawo temafilimu, tindzawo taseshashalazini, mhlambe vele nasetingomeni letikhona nje lele sithi thine ngesingisi i-remix yetingoma tesintu. Lokusho ukuthi sesikubonile lokho kuyenteka eveni and kuyasijabulisa kakhulu ngoba lama-artist lawa sesihlala emalanga ngemalanga sithola tincwadi ukuthi sicela lona mane avele kuleli vele atosinanzisela umcimbi. Sicela kuleli veleli mhlambe bakangwane nabona bangafika ngemasiko abo. Lokwenta ukuthi sibonile silobvious ukuthi vele lamasiko ethu ngiwo la akhanga lo mhlaba ukuthi asibite nakanemcimbi wawo. Semncane tindzawo la emhlabeni la ukhanza khona ukuthi banemcimbi kepha-ke abakawabiti eMaswati. Tincwadi nje angathi ukuthi ucalaphi na ufuna kuphendvula ukuthi cha bekunene ngesikhona ngaleli langa leli mhlambe siyawukhona ngaleli langa leli. Lokusho ukuthi amasiko ethu asekafika ecophelelweni la umhlaba khona thina bakangwane usinaka kakhulu usijabulela kakhulu lokwenta ukuthi-ke nokusibita noma-ke kusimema ukuthi sifike endzaweni tabo kwenta ukuthi nathi kule sector lesiyibukile ubonakala kuyi-sector vele mhlambe leyinsika lemcoka evela. Sesikushito lokho mhlambe lokunye lesingakubukisana ngaba ngilendzaba yetakhiwo letinye leselivelile ukuthi emakhono nemasiko eveni ngabe vele siwathatha siwabeka ezingeni lelithini. Njengoba sitinde lana nje kamanzini kulo muti lesikuwo studio sethu sisebenta indzaba yokuthi wonke lona elikhono eveni nasililalela sive ukuthi cha leli khono leli lingalunga ukuthi siligcinele eMaswati, lingalunga ukuthi silithathe siliwetele kulabanye labangalibuka noma-ke balijabulele noma-ke balibuke ukuthi bangalisebenzisa kuphi. Kunetinhlobo-ke lepani labathathu lesiye sibadzinge vele la istudio. Kwekucala kunabantu nabalabadzala lokhanza ukuthi bahlabela umculo lotsite losungasekho. Ngibekisa nje nawuteka indzaba yamakhoyane. Makhoyane udlalwa abantu lasebabadzala kakhulu. Lokwenta ukuthi eminyakeni lesihlanu lelishumi lengamashumi lamabili letako kungenteka makhoyane eveni kubete umuntu lasakwati ukuthi udlalwa njani. Sitsite-ke silovisi athathe lithuba labantu labo sibalondolotele lo mculo wabo kuze ukuthi eMaswati layawutalwa ayokwati ukuthi kunemculo lonje. Kwesibili sithe nasesihleli phasi sikhulumisana nalabasha bethu sabonisana ukuthi cha asebafundise ukudlala amakhoyana. Lokusho ukuthi nako lokunye lesikubona ukuthi kusihambela kahle kakhulu kulamalanga nje induna yembuso noma-ke uhulumende wembube usendele kwaba malula kokuthi ngaphandle-ke kwale studio sesiphinde sesine-sound system lokusho ukuthi eMaswati lahlangane khona kade noma kafuna nizaba tekukhuluma kangcono bathi asithinzayo ovisi sibonisane ukuthi sibabambisa kanjani. Ngibuyele mhlambe endzabeni yemasiko bese sikushito lo ukuthi sekangenile etikolweni yafundiswa
siyakudumisa kakhulu lokho. Kwegcina ngaba indzaba yokuthi-ke vele nalamasiko na ungabuka lisasa leselikhona kugcine nje sikhule ukuthi na uye ebugangeni mhlambe bekhanjalo ilanga linye, kepha-ke kulamalanga ingwenyama yemhlaba isibusisele nananawo ukuthi lilanga lemagano kuyawuba lo holiday event. Lokusho ukuthi letinye tinto lotsi nawutikhomba ikakhulukathi thina lesibuka emasiko, ikakhulukathi thina lesibuka emakhono, tinto lokhona ukuthi khomba ukuthi kule minyaka lengamashumi lamane tinto leti lesitha sitkhombe ukuthi bekude nakho sekukhona, bekude nakho sekukhona. Naleli sasasa-ke lolibonako emaswatini ngoba ingwenyama ikwende kwaba melula umsebenzi wethu ngalokuthi nakwenteka iphuma ihamba noma ibuya noma isekhaya emcimbini yayo ihlala ivunulile nje ingwenyama. Lokwenta ukuthi onke lamaswati ayithande le mvunulo, onke lamaswati evungazuthi nakangavunuli akendi kahle. Lokusho ukuthi thina nje ngala ka-culture sithi nawubuka ingwenyama ngiyo leli esidwebela line le-fashion yaka-culture ukuthi kufuna ihambe njani. Singelezivunulako dawunaka ukuthi besineligcebesha lelingaka nyalo sesineligcebesha lelingaka, mhlambe besinemhelwane lenje nyalo sesinemhelwane lenje. Lokusho ukuthi uyabona sithi-ke thina ngale ngakithi ka-art and culture i-cultural elegance. Lokusho ukuthi ingwenyama iphinde yalekelela live ukuthi emasiko angabukeki nje kuyindzaba ukuthi senibethe, kepha-ke wendlule uvunule, wendlule ekuvunuleni bese uyanotha ukuthi lelo kuvunulile afise umuntu la akubona ukuvunulile ukuthi nami ngiyafuna kuba nakho lokho. Lokusho ukuthi-ke niletinye tinto lesibona ukuthi tigucukile evele. Kadzeni wathi nawuvunulile kuthiwa ngabe lona uvunulele kuyaphi ngoba kwakusho umcimbi lothile wesintu. Kadzeni nawuvunulile kwakuthathe ungazuthi ngilaba labavunulako noma-ke ngilaba abakangwane noma-ke ngilaba labangafundzi kakhulu. Kepha-ke lokho kuntshintshile ngalokuthi lamaswati ayimukele imvunulo yawo, ayayithanda imvunulo yawo, futhi-ke ebebekuthiwa imbuko yemhlaba ngekungasiko ukuthi yona ihamba phambili mhlambe lizinga lekuthandayo imvunulo nalikho la ikhona khona. Sesibonile-ke nemave emhlaba ayayithanda imvunulo yethu, sibohle siyithola nje le milayeto sicamile ngidzinga naku kangwane siyacela nani ngaba nendlela yokusithumela la lesithumelele bese siyabahlanganisa-ke nalaba labakuthengisako ukuze ukuthi izinto zihambele kahle. Kepha nje sicela kudumisa ukuthi siba-art and culture kusihambela kahle kakhulu, nekusho nje ukuthi ingwenyama yemhlaba ebakusiko ukuthi beyithinza tonke letingoni lesesithinzile ngaba sikho la sikhona khona. Buholi bakhe abukathi nje cha sibuka umgwaco, cha sibuke etindisa, cha sibuke ini. Loyo naloyo uyati ukuthi la ngikhona khona linyawo langwenyama yemhlaba lifike lathinza la, mhlambe izidladla sifike sathinza la, mhlambe izidladla sifike sathinza la. Siyadumisa nje thina baka-art and culture ukuthi akwendeka ayicede inkulumo yakhe angakhulumi ngamasiko elive, akayiqedi inkulumo yakhe angakhulumi namakhono elive.